Zanima li vas top 10 najboljih Adidas i Puma tenisica? Neki od modela na listi će vas totalno iznenaditi, a tenisice broj 1 ne biste nikada pogodili. Ako volite cool, kvalitetne, fancy ili sportske tenisice, pretplatite se na naš YouTube kanal. Novi videi, tenisice i savjeti o tenisicama stižu redovito svaki drugi dan. A sada krećemo. Model broj 10. Adidas Ultra Boost. Prošlo je više od 4 godine od debija Ultra Boosta, ali ovaj model tenisica ostaje jedan od najpopularnijih Adidasovih modela. I to najviše zbog jednostavnog dizajna gornjeg dijela koji je uparen s plišastim jastučićem za maksimalnu udobnost. Pod rednim brojem 9 imamo Puma Spectra Thunder. Visoki dizajn potplata, raznesene proporcije i podebljane boje privlače fokus i izazivaju pozornost. Baš kako im i samo ime govori, to su tenisice koje nude snagu oluje. Pod rednim brojem 8 imamo Adidas Dirupt. One su čest prizor na Instagramu. Ovaj stil tenisica trenutno je izuzetno popularan. Jeste li znali da su to tenisice koje potječu s korijenima iz 1979. godine? Pod rednim brojem 7 imamo Puma Suede Classic. Puma Suede Classic su jedne od onih tenisica koje ste vjerovatno u nekom trenutku svog života već posjedovali. Ova ikona s niskim gornjim dijelom izrađena je od jednostavnog gornjeg dijela s kožnim dijelovima i oblikovanim gumenim potplatom. Suede Classic sastavni je dio načina života, kao jednostavna tenisica, ali također slovi kao tenisica za trčanje i u njima ćete definitivno uživati. Pod rednim brojem 6 imamo Adidas Stan Smith. Klasične Adidas Stan Smithice izvorno su služile kao tenisice za igranje tenisa, ali danas su uglavnom poznate kao jedne od najpopularnijih tenisica po stilu i udobnosti. Dobile su sve pohvale od velikih teniskih ikona zbog udobnosti u vrtoglavo dugim maratonskim mečevima. I kako vam se sviđa prvih 5 tenisica koje smo naveli? Slijedi dalje top 5 Puma i Adidas tenisica, pa pogledajmo. Pod rednim brojem 5 imamo Puma Selendura. Izuzetno krupne bijele tenisice sadrže dodire neonsko-zelene i crne boje s naglaskom na fleksibilni gornji mrežasti dio. Potplat ima prepoznatljiv šesterokutni uzorak. Srednji dio potplata može se pohvaliti vidljivim zračnim jastucima. Pod rednim brojem 4 imamo Adidas Superstar. Svjetski poznate tenisice Superstar glavne su Adidasove tenisice tijekom posljednjih 50 godina, zahvaljujući klasičnom dizajnu koji pruža stil i zaštitu. I evo nas u top 3. Pod rednim brojem 3 imamo Puma Sarina. Puma Sarina izvrsna je tenisica i prednjači za naziv da je moramo imati. Kod nje najviše preporuka dolazi od članica ženskog spola. One davaju samo komplimente ovim izvrsno napravljenim i zamišljenim tenisicama. Pod rednim brojem 2 imamo Adidas Gazelle. Kultne Adidas Gazelle upotpunjuju krajnju jednostavnost svojim čistim gornjim dijelom od nubuka i kontrastnim dizajnom 3 strips. Talastim potplatom i pokrivačem te tenisice su bile baš osmišljene za olimpijadu 1964. godine. Bile su omiljene tenisice njemačkog tima s tada vrhunskim detaljima izvedbe poput povlačenja jezička na stražnjoj strani. I došli smo do rednog broja 1, redni broj 1 je Puma RSX. Puma je duboko zaronila u njihove RSX retro arhive u odnosu na tehnologiju RS sustava te je izvukla nešto najbolje od najboljeg. RSX je remiksiran i prepravljen s modernim ažuriranjima materijala i tehnologije. Naš osobni favorit je RSX koji sadrži toplo plavi gradijentni uzorak koji započinje sa toplim bojama na nožnim prstima i blijedi do totalne mješavine crne, sive i bijele boje. Nakon top 10 Adidas i Puma tenisica koje smo vam naveli po našem izboru, nadamo se da i vi isto mislite. Vjerovatno će se jedna od njih naći na našim nogama, pa vjerujemo da ćete se i vi slično odlučiti. Ako imate ideju koje bi po vašem mišljenju tenisice spadale u top 10, pozivamo vas da pustite komentar ispod videa.
Ako vam se sviđa video, kliknite like i pretplatite se na naš kanal jer uskoro slijedi puno novih recenzija i videa. Lijep pozdrav od ekipe Najtenisica.